Kaseng henyo trap youth council seng kami kasengi balang ka arpa hundro terik jeleu arjar posau. Kala liban jengok bar aimen sim iki samladi drop ke belasya sumar, hapo Alive Again Foundation, karihap sentar kabadon hahati Shila Chandrapur Guwahati Asam. Kaseng HYC kala penut kenangi kapor balik jengok ikti kisamla, hak tega jaka, kabaderu kasengi baka partehi baru kawai, karake kasengi kun persya drop. Kabala tip kum ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Hak tega kasengi ka HYC harengkat ka Alive Again Foundation, kala pelong ki jingil akai nakamata kito ki samla bakentup ka jingil akai siat karombut chess bat ka jing penekop ya kun keti la sakiru bawat lah pedeng ki jingmut jing perkat ki bakia bat ki jing temang jing sengo kenja here kiti ki samla ki lapen pawi la ki jong ki sap bat akai ru da ka jing kemen ha ka bakut jong ka jingil akai ka HYC kala samru da ki kusnam nong job lembak ki momento bat ki sernot kum kadak ban pensa jing kan mau anda haba kilami nak te jaka sumar shwa kane ka sang HYC kalai jing harap syaka Alive Again Foundation lembar do kau penyang kiwe ki marba mardi ki tiare lekai television bada kasong pisa ku man pen mau hang ni baka sang henyo trap youth council hak artarek jamang arjar posau kala sedang menikun persya yu drop da ka balik ban kanra kaleng jong kanong ba shlong bad yu kemru shibun ki samla ki balkarni how te uja jing di basniu henry ka basngu tenat kalong baka sang henyo trap youth council omtang bakali ban kanra batangi ki drop bakali yu kurup hari kasneng ka kraw bat pen i de kalenti ke babaha nakapata jungki daga besolok ru bat kikimi kikpa ki bayi ngasem bat pak sumaru iki syakti kejaka nadu ka artarik jambang arjar posau hadu menta ka henyo trap youth council haki jinlait kanra kali oban pa hadu sau pholai ngut ki samla syakti ka rehab center hakati ka sngi rakhe persya drop laidan langru nadu upres dan kaseng uba roi kupar senram ba aru pasa counselor jongka Alive Again Foundation ba Peter Jelawai advisor ubalalong rukum ukongsan Badan Boklang Harlendo Pak Francis Jimolong kibade ki Vice President Rahambor G. Saibon General Secretary lembat kiwi de kinokit kam bat kirkot jongka CEC.
jaka bat kham tam kerpang ye pi ki khun samla jong kajai benriu ki riu rangba jong kajai benriu namar ngai i bomdi badan tangki samlan re ki don ki belarang ba ki badan nak ni jaka soban ai khuble lang yang i baro aka kerteng jong kajai benriu nyautrap ka bai ya ka jongi kumbala kren da ibar hembor mene i president i jan secretary jong kaseng ngaru abang apoy kani ka jaka kani ka sin ka banganing kong bangan poy kani ka center ka jong pi kiwi ki paranoy lam kila poy haka sin ka baning kong ya ka bangi wan bu ya ki khun samla jong ka jat benriu banwan kani ka jaka banyo ya ka jing sumar bat ban lat na kani ka jing pang ka bangi kum ka jat benriu menta nilayamat lanangi paidin arfsan hadulai posna mensyua ni nompoy perkat bat kilong din ki jongi ki nompoy perkat baki kun samla ki jongi da ki phau hajar ngut haka jela barok kuwe da ki kumba arlang ngut kin ngat ha kini ki jing di kerni ki ba la pengot ki bala pelong ya ki dekhot ya ki kun samla jo kaja benri kum juro jong jela barok kuwe bakin hap banlong unproductive ki nomla syu ban ai kita kajing syanya la kalong hala ka jong ga yeng ngasem la kalong ha ka imlang salang hi barok kuwe ni sosi banong bakani ka pateng ka bamenta mangi mentang hap ban mat bat ban yo i kini ki di halor kata kanong rem bakaseng nadu ubenai jemang jong mentau senam ubenai mi hadin mangilaya syong paranong ilam ngilaong bangilade ban le ban mi syakmat ban ya kun lang ya kini ka jing kun persya ya uni ujing di ublah kum mi ki kun samla jong kajat benri ko jong takadang ni sarai ban let saman lagi jaka apo sor Shillong ndai tang Shillong bar hakwi gi district ban peni kabaning kong kalong ban peni bakum kajat benri ngim la syu ban len ya kani gajing shisha bat kata gajing shisha kalong bagi kun samla ki jongi kilangat bat kila syate lakum how new drugs kumbaong ka team jong kajing rakhi ya kani gasngi menta gasngi kanti ka International Day Against Drugs ka team goang evidence is clear invest in prevention kabamot baki dak kishen kilapau syai bamdei tang ya kapertai barok ko indre la nang ya kran tang ya kajat benri ka barit pa ka jongi ka badon tang khalai hadu khat saulang kata kalasai kisaki sebut bangilanang bun ngilanang peni sibun kita ki kun samla ki jongi ki bangat hakini ki jingdi buat di halor kata kanong rem bakum kaseng isim kani kesenjam bong bangirung ihap ban mi syakmat ngila syu syania haka sorkar ngila syu syania hakiseng hakikunhun balang gi bafer ngila syania ya kinong ilam lani gi center gi bafer ban yakun ya kani gajinge lani gajingkerni ujung drugs bat kumjuru ban wan yalam ni ki kun samla ki jongi ban yo ya gajing sumar dingi southu bakum kum ka kunhun seng balang mangirung ihap ban mi syakmat bo anda ngilami ngilalap sisya ya ki khot jong kajat benri ki jongi ki bamben sya bangi ngipet tangi ki wei pat ki jat benri begin tia asurok kin tia hakilenti sengking kim poi syu sala ki jong ki yeng gisam ki bahayeng asam kim tip syu ki khun ki jong ki don hai ki men ki para ki jong ki don hai na sultanat banong bakaseng chuai si hadin bakalami syakmat kayo ban khot ban kren kayo ban yaslok bat ki bahayeng hasam tak hadu menen gasngi kat kum gajing tip na ki paranong ilam ngilala ban pha adu sau pulai ngut ki kun samla syakani ka center ka badon hangni kata kadi ka kam ka bangi ngile kat la ijong ibor ibarit ibaria ijong ni kum samla ni kirang ba ni ki happy barit ni ki por unta ni kendu ni ba kham tam ni ki long pa ni samla ni kirang ba juran kane ko por ni ki samla judang ni juran kane ko por ki berkeduk kene di sini ada juga ujung pi kisim perkhat ada juga ujung pi let's say bila perkhat ada yang beri bengler kamsu jing im ka badum naktik sino ngan yai let's say po ki lang salang tang jing syak pe po jing syak pe kendriang jing isi ni kendu sen jing kerben bisko not sure den hum dai kata kene mo pimat ada jing im ako ki lang salang hari bilang ki badan bom tolong hari tu kuar pemerintah apa yang kejidum apa yang kejimotip saya ingin yai nang dek syakmat redon ibar peni pi kijing sai ibar pitau pi kelenti kemlo pen yai kemlo pen long yang uji thau kemai uji setnya dengi sobon pau semua ikanyal terang council
Kabla ship ni kene kita ko bakraw. Kumno banyalam ni kikun samlah ko kubri nyutra banyak itu tinggi badai. Ase hakipor bag Islam ki balada kini ki jijalai jog jig drop ko kejelam kalian ni bakam sim ladon kanu kanu jig syukya na kalian berkomen. Isu i kalau tang kata ka jing pen i ba nilapha eka police department bakan lain ba kami tadi drop lapha police department nang kata ban balik wa ita jinang supply drop im i pat baginyo si syai ke supply drop ibarat sa main supply ang ko kejelam. Kamot ke jingle kalau tang pun supply balale kim salia ke yak kim juga khul supply ko ribnya trap. Tenang tak kata musuh ba musuh ai kulai ke hiyo trap council kalau ship ke ke beta ke bakraw. Adin ke sedang untuk hiyo trap council. Ban wat ke jing shisha ai kata ban pelong ke jing jelai jing drop. Saya bon kita ko bagaimana batayo ne ke jing sham. Ai kata ban pelong. Singla pun kadon kata ban silindet. Kebanyakan kena sop-sop. Nam tak kumno. Penduduk cak ke jatuh radio trap lima kena jigit. Bang itu sen bo beri ulong drop. Drop kamot. Yang long apa juk tahu bang ler kamsu. Dan kenal tak ada orang song kena keluar mentah. Wat pernah jig rekam. Kebab dia council ke penduduk. Sibon ke jingnya. Jing syak kan thau, jing syak kena. Nampak itu kibri ke bakan thau, bakena ngai i, dai kibri bong jule ai, bong jule ai lede. Lawan mencipta komunikasi bah hijau lawan hijau sini indai tamani ini hari asam enam dia berapa yang terjadi ibu awareness berapa beri unggah di dalam mampu kita dari sport Aku bang tak ada kesini bukan dengan yo paling lek awareness ini Momen Kristen ada di Jokowi di tempatnya di bervariasi sasam, pasti nak oleh sekolah, penio oleh hai Kristen nak berkoi. Di kongnya ngai dari menonjol malah sampai asal dari lapor polisi dari penduduk Kristen punya bersih kawan-kawan yang poin yang tidak dalam program mengajari semua baik di sini apaan kalau bah ini kasih dia ni provide boleh ini sini kalau bah benda tengah di sebenarnya asam pada kata awalnya segini minyak cakap suap ini apa kadang-kadang di sini dan dia ada cakap apa suap ini nyai cakap sampai setelah ini nyai jadi kain sentral diberi kelat isiden dibon bagi beri pemerintahan tolong bagi hidung bakal lihat tadi dibon bakal dia bakal lihat si nyai cakap ini suku ini asam pada kata option ini entah dan minyak empat lakat ini sekitar orang dulu itu tuh saya sini saya berilah senang teman bersama dengan government sini dan government of Meghalaya bunga atau founder dengan Allied Foundation membantu isu digital yang ada digital yang ada semua ada kalian akan mengawal dengan bah kita untuk book mana ini jadi kita kalau jadi bah Islam cross imbang tu kalau itu sih ini kelak ini memang hopeless atau berapa tentang kalau life lessons experience cross di bah bosnya kita kalau ni kalau sen kita dengan hati ini nabon di baladi senang dari dalam kita kawasan senang dia berang di Malaysia dan itu berapa tentang jadi berang di tengah Aslam jadi muslim tak mencuri kalau mbak itu mbak koi suatu sistem Aslam berapa Indonesia empat koi harus kuat bagi tentang krisis menuju Allah orang bottom kecil jatuh kenapa nyanyi nyanyi empat koi tentang kuat menuju hill ini sport bagi koi harus kuat punya perlu namun kok bagi materi siapa siapa ini kita melakukan kuat punya perlu dan perlu nak untuk nak support
Sini kan yang benda ba pemikiran ke ba. Ngapa suku ba masa lihat tengok tu. Masuk ke bayar apa ni. Hindung feel. Hindi ko gusto bang isa level. Kawan ko gusto di hari masa yang akhir ibu di sini. Hindi kata pilih semua kata kontrol. Ibu sini yang cinta apa tu? Cinta apa tu? Bahasa di sini tu. Anda ayo kontrol. Tapi semua sendiri kita dan pemerintah beneficial ada di blok pun beneficial pula meningkatkan dari sini kita buat kita semua sini kita kira itu semua positif way sini kalau jumpa pakai jumpa paham ni kamdan berjumpa beneficial usul pendidik yang blok sini buat dalam ini blok sini ya di jam dan dari sini ini kita itu masih berlari blok sini blok ini buat kalau ada guncangan yang jatuh kata Yesus dihantam di blok bilang experience pengaruh bilang experience bangang di blok susah dan yang dilakukan kalau next sedang ber jadi kemudian blok tang harnai lain-lain penumpang su bisa poin yang blok kalau nih kita kalau seluruh jauh kita ikut bangan di dunia itu sin tak ada kawan yang boleh dicoba sin lagi ingin profil malah jadi penaik di sini lah. Ini senang malah.